I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just... Di acara pembukaan turnamen badminton Piala Pewarna Pasir pada babak keempat di Gedung Olahraga SKB Jakarta tanggal 23 Oktober 2023 pada malam hari lagi. To say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back. Bismillahirrahmanirrahim. Turnamen Pewarna Pasir Badminton Club PPSC keempat dengan resmi kami nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Menjadi motivasi untuk Aceh Utara juga, ya kan? Supaya ada pembinaan atlet bulu tangkis di Aceh Utara yang lebih baik ke depan. Dalam pembukaan tadi Bapak pernah mengucapkan ini akan melaksanakan turnamen yang lebih besar. Ini bagaimana persiapan ke depannya? Mungkin di awal-awal tahun 2024. Kenapa saya bilang tadi demikian, ya rencana mau kita anggarkan di 2024 baik legend maupun untuk kita jadi bibit-bibit di Aceh. Insyaallah di awal tahun lah, dan akan kita anggarkan di Murni mungkin. Ya
secukupnya lah. Nggak terlalu besar tapi ada lah. Apa pesan kita kepada generasi muda agar lebih mencintai olahraga gitu? Ya seperti saya bilang tadi, bisa memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ya, supaya terhindar dari hal-hal yang untuk olahraga. Intinya kita mengapresiasi nih apa yang dilakukan oleh rekan-rekan wartawan. Dan mudah-mudahan terus berlanjut dan ya juga perlu dukungan dari semua elemen. Terima kasih Pak. Oke.